Ngicela ukuphakamisa imbongi yesizwe. Obert naye phefumule akhulume nesizwe. Sondela Dube. Sondela Khehla. Ukufa kulomona, ukufa ngiyakuzonda, ukufa kuhloniphi, ukufa kulamthetho, ukufa kulambeko, ukufa kulabuntu. Alibangilamandla njengaka Jesu, ngathi vuka Themba Inkosi, vuka maeli lichaya ingoma, kodwa kuyehlula uNkulunkulu selithethe. Aliba amafotho la afakaza ngokufa, aliba ukudabuka enhlizweni yami kuyabulala, aliba ukufelwa kuyakhalisa, aliba ngabe ngithi vukani bafowethu lidlale. Bekusekuhleli sahambe emhlabeni lizibhala ingoma lichaya iziginci bajabula abantu bajabula abalandeli benu baliphakamisa laphakama laziphakamisa itsholotsho la iphakamisa iZimbabwe laphakamisa Africa kwaduma la ngaphetsha kolwandle bavuma abantu ubungangena amaphiso lamaxesa ungena izilwandle weli imfula bakutshele bathi insimbi Zezhwane zikhona bekungamaphimbe nabemnandi kulubizo likaNkulunkulu kodwa namhlanje seliwele phetsheya selihambe konyumango sesiyasala sisizilisi sikhumbula izingoma zenu sikhumbula imisebenzi yenu abantu bathe gwaqa bonke bazoliphelekezela bathi indlela nhle bafowethu likulwila ukulokuhle kwalehlula ukufa selihambe ngaphetsheya sithi chi alibangaba abantu bakithi bonke bahlala bebambele kangaka ngendlela libabambanise ngayo alibangabe kithi sihlala sinjalo kodwa kuzaze kulunge nje kuphela asilawo amandla esingalinqanda ngawo sithi abafowethu abaphilayo qinani lihambe phambili ngengoma insimbi Zezhwane ziqine zingapheli endleleni kuthi asebedlulile lina selikhokhele lihambe phambili indlela yomuntu wonke siyalandela lathi selisiyabona amaqhatha phambili oSolomon Iskuza oNdux Malaxi liyebatshele likubona emhlabeni ukuthi uphila kanjani lapha ngoba likubonile lani likhona lathi siyakwazi sikukhangele ukufa khona kunjani kungani ukufa khona kungafi ukufa nyakuzonda kodwa ngubani ukufa nyakwenyanya kwabazwa ngubani ukufa nyakwesaba kwabuyalo banemhlabeni bangaka kumele bafe ukufa kufe khona ukufa kuza kufa yini ukufa kuyabesaba yini ukufa isizathu sokufa kwenu bafowethu angisazi haliba kulesandla somuntu la uza kufa kuphela haliba kuyinzondo yabantu ngeke ngakutsho ngakhuluma kanjalo kodwa ngizakutsho nje kuphela ngowami umlomo omncane lobufitshane bami ngithi indlela nhle bafowethu okulibuleleyo kuyaziwa lo nkulunkulu yamazi laye kasoza phaphe lo Jesu laye wafa bakhuleni bahamba bafowethu bayephetsheya bayezonela engaziwayo bagada imoto engaziwayo ukuthi bayahlala lobani bayezonela engaziwayo ukuthi bayakudlala badlala lobani bayakwenzani baphile kanjani kodwa esikwazi ukuthi owele kuleli yaphetsheya akasaphenduki thina singaneno siyalandela lezi lombhalo liyafakaza lithozele ngwesifazana imihla yakhe emifitshane emhlabeni uyavela phinde abune njengeluba akukho engingakutsho ngithi bafowethu indlela nhle likulwila ukulilo okuhle abantu bathe gwaqa bazofakaza imsebenzeni ngokunjalo halibabe lizikliwi haliba kula muntu olapha ngokwenzela ikwenzileyo abantu bagcwele bazofakaza sizathela sibamba njalo abasele bazayibamba emzileni live ngumhlahlandlela abantwana abatsha isiginci kuvuma abadala kwaze kwenzeka kodwa namhlanje sesisele ngamazweni balisuka ekhaya emsebenzini liyephenduka nje insuku zonke namhlanje lisuke lithi liyaphenduka kwalifica ukufa iGPS likhombe ezulwini ihamba ngeRGPS likhombe ezulwini kutsho mina Obert Dube umthambo osithembayo ukujabhadwa kwendakasala mankulane nkaka umthuma qaba umzansi umhlobo othandwa inkosi phuma phansi alupane esitoko lambiza dandanda kodwa ngayidiphi uthipha amadatha amaduna kwanqanda ziyezi yachiya amabhanga kwazobethu ziphe zakhe induku komchaza fistikisa amakhasi kwavuka mvundla nansi izinja komthakatha kabhodi yakhuzwa kwahiyabelo walephe ngiyakhona shi qabuze man Siyabonga kakhulu Dube windoda siyabonga kakhulu Khehla chi